بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kuzwa tukufu andani ngana bushurani khairu mala ni kaundu mlio arumazin sanata za dunia watukufu sikatifanya direkte vanu tiale vanu sha direkte jenja ma problem na misono muhimu kai kama message muhimu haku waliho dizimada mbili kaudu na kauzirongoa banu maharibi na laisha watukufu mrugu sikiti waku ukaya gasaru mambana vanu gila demore shideri elewe mbane kaudu misao vanu rirensi lanamna yukana karma mabangano ukana hijitihadi kaungara doniyo vanu nujitihadi kawa manadamu amini ya ukaya ya tsangawo mtsango hahe wansiju sha tudokana mrajini ke jitihadi ya jebanu ya jaunde wandu wamde yutudo manu manadamu ya kusudia wanuma shetwa shahe ngasivanu kama nawe bwana ikawa ndo wanoba riwono madhamana maopoza ikawa warumishi harumensi hatu wakama dhamana bali waka hata wanikwa wizara wa hizo habari za bonze riwono wende harumu ambasadi ya kijeni au bali ya siasa msiju hatu wende wahimilie ili wawambie ala makutajo ya hawa au zila taabu ikawa zila mawaru wansi na singar aminuka na yo nungu mustahili yani yo senterdi kana wanduwa bali ya siasa msiju hao wende harumu ambasadi ukawala wende wakansi bala he diplomasia hao nensi ikawa ndo walio yabo riele wakana yode mane kao kwa jara seveo ya singar aminu kana wo ngwazi juwao shaha mainu namna kao wahadayo wa komori ani wa komori wake haruma namna balbala wadwamba alimamazani ujurohamaudu salamu alama mtukufa sana satwer watukufu garhisio zetabu ikao ngazirema warumwa nti ikao garhisio kao mtsango mwinchi go tsangwao no rukaundo walo control na limamazali ukaya leo wanadamu wanungo vanungo wale mamazali ukana ya rohe sharuda zarangalie rema tsorangalie ukana vanunsi youndwa no wanansi youndwa ne madhamana youndwa no wajuka hanza warenge ze dhamana maudu karwana uka nsinu wahe wandu walona ye pouvoir ngo wazima no rukao na badala hapo tena ngabo ndukungu au control hao shaha mwe faida ya hensi ya faransa la dima watsanganye honsi pia wafanye zila faida za hensi abole ukarna wele wayo kanarke na madhamana wadwamba ngwanzo toezi ngabo tabu monsiju ngabo wade monsiju wanadamu wao karjaparo na roli ya hao ani waifanya yokana leore derhimi wolona wade risanganye heno alona yensi hatu riwane namna rjuhora solution to wade leo ngarambishoka ngamona kakabati mwenje kabati ingabo tabu ya mbero hula karja paro no mtsango wa wanadamu wanu yokana vanule obortsona mwenje na kensir fikiri hata rjuko kansir do dezana shabanu ikakabati mwenje abo izo tabu ikanga johunda yolone daula johunda wale kaunguremo ya daula yabangela dimuri tsanganye herkena mwenje leo borambao kana wanuka tabia hao merohula shesi washatu cha mwalingisho yao rono mwanadamu mzima enda kansi akauli mamwali ya hundra faida ikao henda tabahanu wa bwa restora yonga siabo suwenyi wakanada tsahe ratsengele walone nsi hatu rione namna ya ushinda madhoma mazababiwe njiwa juna ngo moroni wa ujuna ngo mijini hao kwa tufanya hazi wasaidilwa namna yokana wendi wakensi wazima wafanye hazi yokana jundaka mwa mahamili ngarjujunda sina zenrovinga sina muogonga sina jao yani ngarilao na utoabo nze izo fikira za koladimu wakati rono riwene wandu wambao ngwanzo wa rumensi hatu maudu ke izo leze fikira wadoni izo yani wahisi zila tabu za wana komori shangari wanao kana ngwa waruma tsabu ikaw manadamu katuzelewa kabati manadamu juka uparwelewa ya ukana wanruaji waduo kana fikira ya siasa ukana wana komori na msonzi yani mwendema to walimama zali wana komori na msonzi yani mwendema fanye baya ani maudu rilida wajeni wajarumenti hatu wajiwa ni tarahafu na baya
na utiabwe na wanduwere ngowe tulapirizo bure yaukana izonru zimilia ha ekipu ikaungaro na ukana zila tabu rizirema ubonsi juu zila tabu namba kartu yenshinro gianga sina ekipu tsainuri ameni yo ifanya ohazi wazimane marahia yaukana rehime baizo ndabo la anla maudu majority wazitabu ekipu nda hivi mwana mkomori shababi uiwenao yaukana zila tabu ikaungozi hisi bonsi juu wonao kakabati mwenje utabia hao mwenje utabia umerohula ekipu nda hivi harumaze ekipu ziwa na ubanu wahima warema mwa daula yoka izodi zolona tomaya yoka ngondo hafe hasibabu kana owaja wa nshinro rien wenge sijo na ukana wanadamu wahima wamboma dhamana wanzua sekodo wansiju watino kananga sina faida ikaunga ripari sawa haruma enti haunga rjuka wipari sa haruma enti usua nadamu wanu yoka na shababi tawa wenza utikubali ukanga mwanao yokana gasaru mandugu zinji tabu zinji zire mawensi krizi zire mawensi kamona ukana mbandi ya majournalisti ngwabali yao ze kamera za hau filme emagama hau filme hini banu balo tabu hau filme hini banu wajuka polo pajota polo miki rikaru mwa problemu yuende hazi bandi ya majournalisti wadoni yomo tiju hatu leonga kwa rukongwa verili yao majournalisti riwarongoza haina mru ya titoka journalisti haina mru na mtunde hoka yake mtangazaji zengo hizo zibuliwa ngo yabo wabuliwa ndu wao karitina mzima harumao ya vurwa mashishio hau yamba kutina durwa ufanya haziru na wongo wanao kana wanadamu wao baadhi ya hao kwa tivanu hau kawatangaze hau kawarinike namna ya faliki yoka mwana mkomori ya rielewe ndugu zinji za usaidia yensi sha dokana na rendeba hano rarenge mru fulani bangu jodea wanadamu waonokana aniyepaji angalwana nruwenji uwana kili watiti amjuka radhi vanu yetilemewa vanu harumwanti walotabu wanruka nti wa seidi yo vanu wandoju shinda wakeze mvu za urekebesha leonga sivanu wanruwenji mwabo gashi yonugo ya hule dejenga sina ledima la hatu ngasinolozi wa hatu utojori lela hatarjoko dorida gashi na hizo kana hizo ndeza lele nti hatu waze watu wajuha warwaka wenda muhonze wakaya ulozi warwaka wenshi hizo warwe soma hizo ibaku kana ngasam 2024 yabunga la dimwele we yakaulima hamba ya jana yatendeha limihamba ya leo yakawalia unuzi misi ende kanti bale linda simsimu dzima taliti haruma ngalawa wakatsulo wahena mnayo abaha yaukana uongo ngulo ha ekipu zifanyao hazi nenti hao walona ze wavu walona jao wabalo shereo wajaba kawa ndo wazi conserve wala wazirenge wafinjao wala wende wazihuzu wala jao yani ngabo ubadilifu mwinji ikawa uladimu remacho waluma dhamana wamba weza ngotile namna inu keba ngona msomo wa nyumeni ukala waele wangwao nao zenti heli za buhema acho zilekeza uzenti zao wasawa kopea waele wakawane denahi vanwaba sainu ngeladimwe jirkensi rekebeshe rekejao yani ya mwana mkomori ya elewe shangaru nao kana tabu zirementi mwenje ngotabu bonsi juu izozo nti pia ngareleuka hata mamwe anisenoleki ngabo wandu rasarapari saza habarukana ngama teknisyen ikao ngo kontrone zinu wafanya utaratibu yokana wadu fanye ziba tazinu wandu simunde mwenje ili bado kabali bala wandu wajujusonzi yani wabenga ritabi hao wasebaya wao kwa tufikiri yokana yote ndo mwendo lazima ufanye yokana mriani teknisyen urengo arenga dhamana ya hensi ya hatu aunisha ndo mwenje yabunga wene roho ya hekomori yokane kartina mwenje yabunga wanadamu wenje walumo la pitali wajuhangamia kakartina mwenje yabonga bo hazizi njinga jozia ikakartina mwenje yabo yenti uye paralize yabo mwanadamu tsirenge siasa ulabisi wahuni kwa dhamana ikaongolindo haina mwezi ulibwa wende wakensi udota sukari weteri udonda wewe vura fili mahala udonda wefanya mafiti ya ukananti hatu rejedingoni rike hijani ala kulli hali raha mahaba yokana ruhisi ukanaka bwana komoro alona sheirundi shahenti ngwa hausha shibonti juu rizo ya urkebanur karmu hayasa rizo ya rikebanur dona ruangana rizo ya rikebanur kama msaja jekao kuunaur ni katamba faida karnauna lisada hata marongo sindahun duniani simaudu akhira udu mwendorlonuo
couple jemana zila hulane sirungwa ubandu rundwa waluna ze problemu za hao personnel waje warideye rikeba nurikama malapizo shakari tsushila huelewa yokana banu yensi ya hatu hauheni nsi yoke ijusi wanu na pouvoir bahi haina nsi wanu tabu yo ujusi ne peplu pia mahususu madhamana ikao kwa unarevu za ujawarumie wajarume nsi ukawao unafikira waona taratibu zinji waziwana ukainti keti jao hasango na zafikira za ujawa badili zafikira zila ye siasa waloni walo control kwa tina ihoti liho wali mazafikira zao kana ikango una fikira zo ujawa rekebeshe zo ujawa riwone kango na mahaba henti wajo kango zone sao worulobanu amona ukana kartsu hisi kartsu ona kartsu sante hata mafikira ya huwa nadamu ikaungwa ubanu ngware mawe muwa hedaula ya ukangwa juka uribela marunda hauyo ukangwa fikirio hauyo ukangwa fikirio na hansi wenge shababi uloko ngori utikiri mraja hautia fikira zukana ngono kapati mwenje na rendera mengele vensime ngono kapati jau utikubali bemri hambia hizo umungoni mwandu watsangao utabihe umungoni mwandu watsangao utione mwenje umungoni mwandu watabihao utilemba hindu yukana haina nsi waloma opoza wao ujano msango hao haurekebesha hausaidia na nyinga mnyabonga monao kana ranziba la hata pakada baha wandu wao kwa japaru msaidia ni fikira kwa japaru msaidia ni msangoja umuonao waka corona yabo waja kolera yabo zenunguzo uzirenga waziti ya ruma siasa ya ukaya ike sababu ye pouvoir rohe wa hunde yezi shakwa japaru janu msango hao kana ema opoza waruma banu wakana mali wakaushingia za mali za warumeze konti leunga sina uade shanga monao kana lefumvula hao tsalinu wanakomuringwa tabi hao wajana mapasima hao wajana kashne hao wajana na mnabie yokuandu wao parojana msada hao jame kwa japarojana msada hao wanwandu ukao uongo wajoka mapiru rahana weyuli yo mshemeza hao bakomori mambo kabati merahula wanungu wajoka waziro rahane kao da wanumamba wakamtsunda mwenje ya ukawanadamu wanwandu ukao zirelasyora zifanya rumensi ya hatu sine mshini ya Faransa na wao mono kana maha mfukare huenda zaidi wajundu ngobonze banu yensi hatu nga mwishonu kwa shemeza ukabati mwenje wandu wakaushajuna hini waparo elewa ukana esi ya saladi muwaifanye do hujawa do runishi ukana horuchona mwenje shaborulo mwenje banu nga sina mahadisi menjira yafanya sina nti mathalani narutwaba Faransa au shini ya ukae maudu heni sarjo kombo wa nti shangarjo ulala mwenjeni waparo zamba leo borlo banu wandu ambao kanga sarma krizi ambao hula mkatsonda ralijana waparo ambaye namna pesa juu tsambali yabo nsijuru ya dozungulia waparo amba kwa japaro shango banu mwanzuari wao warirumie rikarumo problemu bala hata mpaka dabaha ambona uka yetabu ilupia wanwanga zija warufu na singare dawo haruma turnanti ikau gardindoma mitsano banu yende nzuani enga fikiroke mzuani ujuko jarenge yezimaudu ujukubalum sasa unu ngafikiroke mzuani maudu ujuko jarenge ye pouvoir yanjabale masiwa ya hatu yomararo ngafikiroke mzuani ungu ujukubali hadi samadei uchamfuno ujokubali ukana leo yake na pouvoir yake nsiwa nsiju ngurumwe masiwa wangazija waje huneni mrajirende raisi hili mrajahensi sirikali hunu hili mrajabe alafu makatonga rujamba yo diktaturi na mnabi ukana ngabonsi wandu wajokubali mafitiano yetipe yoka wanadamu waje huneni sirikali nane wandu wake hunu wala virenda hula hata mwone siasa kau karjaparo iwona wandu wabale problemu zabo nsiju hao wadwenda mwambasadi za bonze haribala ngodo warone sokamba bala ngabomba rongo wayonao ani wanakomoro wadwele ukanga mwanao wanwa siasa sawa noda mwambasadi fulani yabole vensime ngabo tomaya na hizo kazikiri wanukwa jubali ya siasa ya hao watabi hao wadwenda mwambasadi ukawala wala kwa jakansi bala haudonjia udojere siasa za wandu shawala wende bala hamikataba ya hao nensila wahifadhuwa na hao yani siasa hao nensila ikenjema sisi karjaparo kana leo ribulane matso arma solution madayino ngamona kana ma problem madayino ngamona kana Egypti na imotsi pia gariju hari parso kana zensizatu haina bahanu ga represento ambassade mparo na baba hanu armwana damwano
mzima ya balamba projet harumaze ntsika ondo wabe kwa hunu ya janizo mtsijura do shukuri ya Mungu kana o ambassador fulani na beti parumambia kana wakati wahe mkolo baada mkolo ya jaya kaurumaye nti ya hatu kamili ya jaya renga Sedi Muhammad ya mhansi president wa himasi wa Yomane basi wo Prince Said Ibrahima ya jaya baada ya hafa ani Said Ibrahima ya hafa Prince Said Ibrahima hajarenge hakabala zefikira ya kadizo haonesokana rahari tsirenge wo uhuru ya ukaya redorongo uhuru ngaruju sansini hana vanu na relekeze ntsirangu ngeri mpenzahe hajandi sababu za proje siparu zamba vanu yokana yedigilo bangwa olandaye hajana meli hajana jao wakomori wakana pupa la ukawakanza warume waonokana narifanya tartibu rirongo uhuru besa ilonga rujukana ufaume ridorenga zemali baba hinga mjo tsanganye hammenga mjo kanro tsanganye hammenye shaka mnoka wanro tsanganye hamlekeze ema na kabairi dabuka hakawelewa zila tartibu za hema na mkomori hakawelewa kema na mkomori hanzo ufaume wabure sha Prince Ibrahim Mwenyezi Mungu ajumre he mumbaya hatu mze wa hatu doka ya haka wono kana narelekeze ntirangu rikena jao baada weka hensahe rijerkenro mfano malaja Senegali na mula ula pia Mfaransa haviri shabano basa yiru ike Mfaransa haru haenzahe haubo ya rohenda zahe wahuru faida zinji hawabuli ya rongo zinji wasawabu hematso ngwa umungo ni mweze nti ikao garujore ndere resomaimo garujore ndere miya misada nao garujore ndere meru wabela mikoba na wizonsi Afrika za tuka na hindu watu watukova migonda ya Mfaransa ya njia madeli ya njakomori sharifanya le pupa ukanga renga uhuru haukangwanzo uhu karijarekebesha ensibende za runda basa rija bano basa inungare mauli mama zali shwana damu wanu kwa tumrema hafikra zo mabadili ho ya lobo nsiju kana tabu haumwenje haujao shangwa mremao haukaro haninjie basi haukaya wanakomori wasonzi anode wa ulaya wanakomori warangondo wafungwa basi yode siasa waloniyo ukana mimi tiluangalia tibimisa ranzi 2016 hataba ha rahanja wana equipe hamaze equipe zinu wakakomredi wakaya frokome wakaya ze gouvernement d'exil zinu ya ziko na mze watu Mustafa Said Sheikh Mwenyezi Mungu muhifadhi izo zikawa eza equipe izo mmono hindi akagosto ndia mze watu Mustafa Said Sheikh mmono kakarjafanya 3 mois wajabana wakatsibulano kana weti wera saero weja wanarogo hatiti baadhi ya hawa sangwa gonti abasa inu yeula mze watu ikauda aje declare kangera isi wahe gouvernement yonge ndaho katusbutu sakomori wadwa mfungu wala mri akola demkenge gonti abasa inu wala mri akola demke ongo mongoni mwandu wa logo nsiju wawena weza ladhimu hawene sailemna nsiakaya hawene sanogozi jili ibadile maisha ajundu ngedaho Dar es Salaam vakansi katujwa ngufanyweje kaka na usubuti yabegure ngwa vyase komore yatungada pirizo yabu udhulu mifumo wando kana baraka yala dhimuri renti wode zana arielewe kabati siasa banu hata haina hali yangu siasa kena sheo shabano abahaizidi sibonti kakarizuelewa mrati kubali kananga usonziani engo sonziani ekipunda ibije unike mwenje ingo sonziani ekipunda ibije utohar mazetabu simwende sana ukananga mwana ushesu wa shamwali shila ila deresha simku ya kansibo tiju hatu yokana ikazi nyama ekadima ekaja izopia zikansibala si wandu borona okanga botabu onruwa bukarsula mbahiru si wandu tsanganye harione izila ila namna ukana majeni wenji wajujurumishi hao wandu wakensaruma upande ukana wala nrovi wala mhogo wala jau dala madini ya hatu yakaurile la tarwa Sullivan wandu wakensiwa yavune karjajo parukansi runa makabati menrohula yabo kasina zenrovi yabo ngasino mhogo yabo ngasina jau izo jujudu badili na shahula nyirwa jina rejarehila hula gabu mahali gabu mikabala mwali rajojua ya serikali wandu wakensi wazima wandu warema aure serikali wale lonkuhula badala kala rudolinda kana waje makaruto yankuyaola shanga sina zenkubala wasi garilelao na uhuza na hula rike tranquil izo ikakweli wana na bwalone mahaba hensi wabonga bokirizi yabonga bombe kabati mbendo hula ze fikira za ladhi muri waonana na mwanu nizo fikira za ufanya taratibu rifanye hazi hashila rulonisho shirifa irunde merurile
ngamona uke yotsire kesto banu waliyo dola uso ridezane eni mndu ajibana toeza ibu za mwanyanya eni mndu ajibana yambe wejao rikeba no rudone dana na yata iyo ndo mwisho hima na mkomori wenge miti juanzara buhematsu yokakavatsi siasa irema umweda ula karijamba kavatsi tabu bonsi jungizo yokakwatsi manada mutso hisi karijamba ze pare ngaubanvi ya pare zitsombi ngizo shezo wandu kansi wa zamba wandu wazure taratibu ya ufanya ili ze pare zilekeziwa ili wandu wafanye jao wandu waonesoka kweni kasinumuru wa wahensi hatu shamono rizalo botiju hatu hata mpakada baha he system ya kansi komori hata mpakada baha imana mkomori yuji sante mjeni okemana mkomori yuji kwanza ya temba papie ngulebeleyo endata maudu izono gozalade muriketsa bahari elewane yokana na rtsambazaza rongowo leweze ministeri zino nabakezi joka mwali nabakezi joka nzuwani ngamonao kana mrungu hisi ukana tujura bandi ya wandu kwa sine mahaba hensi garjuka banu wandu watimizi majana mararu majana mane majana matano hata majana maranda rirengavyo banu rise vakansi komori basi ujo waza mzima ndi ajomba hende nzuwa na umali yokariele ukana bala umuhimu do tsokari bakingazija henry ikabanu zenugo zinzitsambaziwa idara fulani zibe kwa mwali zibe hanzuwani berujo junro kana leobora la wandu majana maranda rubanu rasa komori shabwe shesiwa shamwali wajohura faida ya he diaspora shesiwa shanzuani wajohura faida ya he diaspora ukamujo tsinzabie yende hula haukangu mutajiorogo ya zitsahau yani rivirane namna yunurila wa mweze tabu rihisi yokana si wandu wazima rihisi ukaya masiwa yo mararu rihisi ukema siwa mararu inuda mwenzima si wandu wazima izo fikira za ladhimu ke en 2024 ngasina madhamana warone sao kabanu weka system wenda inu hokanrua kutu wenge joka haraka yokakarija na ukana mrahisi ukana volomwa ali hundo hatu mrahisi ukabonlonga zija hundo hatu mrahisi ukabonlon zuwani hundo hatu kakartsubira iho kartsubirana gojona mwana yazalwa komori yazalwa ngazija fanyati ya inshata mamengo mitsano umwizi semali hunzuwani ambija paro ujua nao oblige waje ukana za idara pia ngazijuna ngazija ya wala kule hali yotsi haki na hiyo system ya ladhimu itwaliliwa na walekao do walo woju waona waka zanongaze ndonai wasedi wanyanyao watafikira hamadi zonziani ili heni mwanadamu heni mwanamkomori ya jihisi yokange harumensi yae ngurado harumensi yae gujisu kange mwali hulando hao gujisu kange nzuani hulando hao shari jundu kane siasa ya wanadamu wanu ujihubiyo alimamazalito roha rinjie shakwa jaribu ashehitso hata iruma hamfukare yokari hisukane nusiasa ya urefikiria mwana mkomori na zila tabu na mkobazima wa mwana mkomori salam watukufu kamjaru mema davili au dana rohe dukanar kabano mono kabareswa voti bano wakama kandida wasanu bano warivoti waja wambaze voti zinu zihibwa wamba karitsina mahakama wende bonze wende wa depose plainte yokana ridhulumiwa anumensi hatu yokansi hatu reswa voti sasanyi warivohwa wende wadungwa mbio na banu wamba karitsina mahakama wabiri waja wa depose hula wamba kabatsi mahakama rijariba kibanu wandu waranda Mohamed Daud Kiki Mwenyezi Mungu ajumuhifadhi banu aliyo hajazingarwa hafungwa yende juzi bansifanya direct saba amombo Mungu Mwenyezi Mungu ajali wanadamu wanu watolwa wakiharume fete sharuda ndarangalie razida haja hatolwa desire haja hatolwa Mohamed Daud Kiki hatolwa habakatsuruha ngwanzo yarahatiwa ngearohe Emana mkomori we shaduskuru ya jana ya huwa nadamu wanoamba karitsi na mahakama yabo mwanzo rahatiwa nindo wakamsono ngujitabisho ardatabisho wasaya hokaya waimru ikao hatende ya party politiki waimru ikao mbaba wana mzaze wa wana na izuzi pia wambaka batsi mahakama vanu utsu amini ya mahakama hondo wanu yehuji hansi ya boje wolindo mahakama dayabi yaje hukumu ya ukimrahafu na wengu ambukana karitsi na mahakama
yao yoti siasa mwana mkomori ya elewao hata mpaka daba karituju wa madhamana hatu kama nzumri behenda babi karituju wa madhamana hatu na nyoti pia baadhi ya hanyu mambo karitina mahakama mambo ibanu kamratele mahakama bambu katujwa kwa onda dobia mhukumu nyoti pia mtofanya hazingino wanduano kamjawabi ya wakati mwakaka karitina mahakama shamda azaba kamtina ezi ngambo karitina mahakama yefikira dai bibo mwakabonze mwaruharu mwezi mwambo karitina mahakama fikira dai bibo mwaritwalili ya rijerika na mahakama mema ikao mkora mbia ukaidalili ya mvwa de maingu iladhi mkebu mwaonoka karitina mahakama ukaurambi harumeze duskuru yukanga mwonokaya maudu ni kanaezi ngarjuka na mahakama au kati fikirukana rogo fulani fulani geju tsongeza rikana mahakama ijodhulumiwa ya hunde haki ya dai yabo yoti siasa manadamu ya ile wao wa Komori ngarijitabishao ngarifufuwa yensi ya hatu ngarendawe yensi hatu nai ngarijirendao nai ngarihonso tarihimbi mandhamana ikao do wandu walona twamaya yokana maudu alimamazalie roha ngamjoja mrume yensi hatu ukabano heni shilio ngashiru hao kabati manadamu ujoparu kabanu yake na moya zae au yalole au yatimumaha yadu hansukana bala kutojo kwa balate dahari la demagu joroha yokanga mwanao kana rizalo amamalaho leo mana mwishao manyahuli daboke malaho yala ya ishi wandu daboke malaho yala yakana makoko wenye malaho yala wajawa roha wahanso wana wajawala wa warangu wa juhu yani rende hataban ujifaru ka midaho fulani mimji fulani maudu warjuko jifahari hamadhama na dawabi harumela tartibu ya kisiasa mbi ikaungariwe nao ibira wansijo hatu wakatiruna nuwaunu wana wasai leo manadamu ujuka welewa narutu ambayo mima mshangiro yezi mtushida welewa eza barindi ni hakansibala nohamba karsina mahakama nongonzo kimrafu welekao nde aloba nzima naye yalo kontronezi inu katushindo elewa ebale mana baki bala Henry no singa ribeka sibanunga rambo karsina mahakama rwensi yatu yabo mujora hatsiwanindo de ile kambo fundo kaya rizingamanya kartujo kasando ndini kartujo ebanu ngarjuko kando ndini kartujo ebanu nusia sanda hivi kartujo ebanu zetabu zinga jula wadababi wanakomori na rensi hodezana rifikiri irongwe wazima rikenema habahensi yatu hini mru ya elewe namna rijushinda rijasorti seneze problem ikawa ngarizwa nao bonsijo hatu insingere jeudi ngoni en 2024 yakolade mkensi hatu ngehe yao ngamonauke insingere jeudi ngoni haku rahaneli yensi hatu akaya mwisha we polemiki tulo hunu yokana haini mrudo kumori ujoli ba 500 euro izopie lo paniki la badru dunia kolamba wandu wenji mwaruzi sao kartusubu tusakumori bari eni mruju kwa mbatu 500 euro makaulu ya ndrabo ya tuparo fikirilwa ya tuparo hambambaba hanu shahina haina kaulubi haina rugujuta polomiki haina rugujuta balibala wanadamu wanu wahemweze media wazambe wandu wanadamu walona mahabahensi wanadamu ujoka banugu fanyo duskuru masiwa hensi wambeba hatu tunadeza hatu walangu wambwezi virobo nsiju hatu yengu onundazivi yenge na ndovi yengu shangiro ndovi we hisokana mwanadamu ikaondoa mremao na alimamazali ngemuhi garona mru fulani dojuja toza tabu one sokana haina rongozo ntipi ya one sokana msidwamba ngamonodo bi baba nwana komori wasomo yutsinde hali wanoeni mri asoma virale koli wakatsojo bali yansi haina mruko yujuanzi hashizungwa wisharabu wakatsojo kamfaume Chamanu leo mruanzo wake mfaume mmono aliswalihi Mwenyezi Mungu ajumrehemu weyasoma ya haja ya kanzake mfaume hanjia haruma siasa watinuka kansa lo babuha hanjo mijini hakauona hakautwali yale kafula emiji ya hatu yehunungu jukiriru wale Henry ebanu ngamyeshioje ebanu kadha ebanu ani hafanye siasa hibo ya jarenga kaja kama mri aduziwa shabo ya renga hajanziana mzila projet parce que akafanya siasa haruma emiji kamili ya wene mara yene mna wakaya mahamili yensiwa hijuha imadu ya hensi wajama miyabo mpasha hitwa reje dingoni wenge mimi nsuelewa hata wanadamu hanu ikawa ndo ambangu wa kontrole mhuwa daula hakikata na mrungu jojo hamba yokabano kutsono kangabo jao ngari wonao kangabo tabu
shabanu nsi wanadamu wotsanganyiha walekeza wanu siasa yokabake wandu walo kontro ne muwa daula yoyo kaya hanogozo kana leo wanu watamna pare banu wadwambo kana maudure hija ngarjenjeza ya bili ile ukale overlona shindwe ijima shilo shema ukana siasa ukana wanuga tabi hao maudure hija ngarjomba shabili au shararu yode namna wandu wako kontre wandu walona pouvoir shawandu kwa kansi wandu walona pouvoir heli wandu wako kontre hamanu maadui wadua la pizza no warenda duambi nyezi ngona mndina mwangamizeni simabari banjuzukana ti wanofundi banu yakaujinika rezo ya ukaya hari hokaya mbukana mnyezi mwana jala mama zalia tsansulile 26 Mei ani hakaujinika rezo yokana balela de lamna lazimu yambe simabiani banjuzi arumwa video neto abanu yokamtume sallallahu alaihi wasallam wakaya wandu wajawa mabia mtume kaya ya Rasulullah udu ala almushrikin ombe mesimama mushrikina duambi wangamize watimisi mtume hambokana inni lam ab'athu la'ana mimi njabehwa njedu angamiza wandu wa innama ba'athu rahmati ama tivehwa nijeni kena irumbi shaho wanadamu ni wavure nifanye siasa hata wanadamu wanu wanikubali shaniveha wajirike wazima rinalisado wa Mwenyezi Mungu wa mtume wandu wajamwambia kana ngela dhimu mtume duombe wandu wanudu wambi uangamiza baa njabehwa hunu haujandu angamiza wandu shaksibehwa hunu hairumbi yoka haonuka eka gurumi irumbi inojotsongeza shirumbi shila shimtsongeze wanadamu wa mkubali ukange na nia njema na irumbi sheka mtume haka haini mru ya rada na ingutsomo bila duambi gutsomo angamiza mwono mfano mnyihuishe mafundi ya ukahakolea swala ya subuhi wakaya mru haini wakati mtuno ziba haukaya mbalili ya tendo msirini usikwele mru lafanyishe hamwade mtume ngonzo arohika jone ziba za tilwa ihafanya wala umsirini hende hatsa mruola njawo na leo ntine ziba mruola silimu direct yodi heli ya dawa yodi heli ya ufanya siasa mrapare wandu ukageladhimuke polevu ukimruwe rumbi wanadamu kwa johelewa wa udunge shaumru jabanu ya bale mahio na mashangaza kapati jonde darongo na mfelewo yutinde hela hedini wadoka baraka ekwandu wakafanyia dawa yoka wasangaze usilamu kamili wakana namna yenu kartejo karanswili banu yende mane kao ujuzi siwono fundi watu wote na kaurongwa banu ambali mama zalingo dola la na migonda godola la na nyigangi na uma fundi wondu arambi yokana injaakum fasikum binaba'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin warambi yokana ikamwisha wandu waja wamwambia ni rongo wandu tunda zerongo zila rangu mtijwa jamde mwambaze rongo zila mjamjitsa izo mafundu araba wanu heni usiku ngamdungo za darasa bangamishi yao yemrungu jwa heva numrulo manga yarengo hakikifu yokana mrufulani ngulalo na nyigangi hawakati kawo zote ngulalo no shahidi yaziona yokamkubalu kanabo yonde dini heli ya lazimu yonde namna ya mrudai yonde namna ikawo mrugu fanyo dini yoka imtume hakaudodea ani wala wanduka ukaja amini nguna mtume yokadua la pizza kujuhambakale ufundi wa kamili usubuti ujoka wanana na muzisilamu haina wandungo wana yada ya hao Arabi Sauditi na ihonsi pia ngone yada ya hao kapo kumrugulolo mrumishe la dimoke na umbele magari umbele jau wanrua tsabo hewazima hata kapo haini mahala to walima inumtume harambia yokaikamulo na mrumishe la dimaru wale walima sharu kone namna ya hao wabirawa nwa ila namna ufanya dola leo mafundi ngwa hao banu wado waze wahatu wadana mila warenda rutsi hindu yotide namna ya mrudai wadoka na baraka ngamjuju urumi ubiyavu ama yotide namna kawajehe ya namna yokana leo mru kwanzo ya tsangaze wandu osuni Mwenyezi Mungu mrajade wandu onti pia waze wahatu so pia ngasi wanu kabati mru ya jojibiwa ya dezizwa mbaba hai kabati mru ya jojibiwa ya dezizwa mzaza hai wandu walo ambao madai o mafundi
watanganywazi watu wada na mila nwaza hatu swandu wanajua haruma hada na mila yoka wadeziwa wamizi wadeziwa wandu waredu wandu chihiru ala kule hali enye utu binadamu kamwishela ho hufando kan baraka abano Mwenyezi Mungu woyojo nikamrutukufu anikamrufundina balangu mwangamizo ngamziwe nao wanyi Mwenyezi Mungu woyojo nikamrumali ndwakana mali na bana Mwenyezi Mungu mwangamizo heze mali zila video wenefanya juzi timabianukana tika Egypti basi tidoka mraya bawa ni shamsi hini sana dum sirni bola ensha miso honda mrumzeye yadokana mna junior ila labala yoluzisa ithneni gine thalatha gine usikota mba mzee jirani mwangu kana mzee ola hinu usikota nusamba pesa tinasubutindo virabala anabokana imruola mzee ola wala mri akatajiri akana magari akana majumba yakaubiaza hakana wana mfukare baso wana mfukare wahe wao watsoterwa jao wale manu wade mzima hafu wale mzima jao wafu mfukare imbaba ola hatudungana nao neze mali harende hakulushari hajunu mulalo nziani savediri Mwenyezi Mungu ujojo huniko tukufu mwanadamu ujojo hunika mali ujojo huniko faume ujojo hunika fundi wambela neema na bala Mwenyezi Mungu wangamizo badala kana uro tukufu la kana alhamdulillah Mwenyezi Mungu anjeli ya fundi Mwenyezi Mungu anjeli ya tajiri Mwenyezi Mungu anjeli ya jao nikubale neema ila ni rai ya neema ila Mwenyezi Mungu bahakeradhi nami shambugu jinu koja babira ya ukabanu mijao ridiwa zokana Mwenyezi Mungu harono sonti pia rikawe malaho yatu zalo kumri ya zalo Faransa kumri ya zalo Marekani kumri ya zalo atijenda hubi Mwenyezi Mungu haila namna ikao de arumbia ni namna juko tukuza wanadamu halivyohoma lani hunu watinukarikana fikira yokangarujuja arumwentinu ruonu ngasina yanyasi warumia mali warumia mvu kwa janji arumwentinu kakwa jaumbiwa ngabo wafahata mwanziani ngabo ukomi jini hatusu si ujuhari amba asuli na tarehe za komi jini hatu zandu wakana mali wakana majumba wakaja wandu wangonda Mwenyezi Mungu yidorijere yode maneka haini saraswali swala si hamba alhamdulillahi rabbil alamin garishukuria Mwenyezi Mungu ikawaende mlezi wa bahari wa milima wasi wanadamu yezi nyama yende mlezi wa hatu sonti pia mrunarekio hata kolumu hana Mwenyezi Mungu darijeli ya rilo wakati unurulo wanadamu rilo banururo zemfia ikakatsuhanza karna ukabanu maudu ibinge banoka mnuge fundi balatsuka balange mjuma wanrongo zinji we Mwenyezi Mungu hova neema ujurumie ya ilmu ya hoke hikma yokana uvure wandu ndo Mwenyezi Mungu uonese kejambo le umri ya tsono dhulumifu ya wamba shabanu namna yofanya siasa yokawandu je Mwenyezi Mungu yumrubira hikma banule ngo jojo ne mruwe hadhulumu urongoe hataratibu wanadamu wawelewe yokakweli mruwe hadhulumu ngeladhimoni mtaa kweli mruwe ngure ndo na ingeladhimo jao yani hikma shikamanule onga mina ilmu mchojivuri zamanu ngamtsodea yokananga mtojo uzisahini mrabira university waheya mada makhsusu yani materi makhsusu ya usoma heina mna yobeha message heina mna ya usomesa shokamanu imana kanyuo no kana baadhi ya mafundisho kakomori hapa le fundolea yeto kana ngusomeswa atamrukelewa Henry kwa tina imateri la kejahea yokana wasomesiwa namna yobeha message shale mrugu somo hatafsiru kana fiki yamba jao ina hau yamba jao inu jao animruha somo kweli mujojua ya balirishe shangoliho kajaniko metodi ya message bahingu toka mamrulo netsango zungoni yabo kabati mwanadamu ujuka ya ilmu ila mwanadamu ya elewe ya irenge tufubani ya jarumbile mru hau ya jirumilie wae sha mwanadamu tujo ewe ifundindi fundu tsongola huwa ewe ifundindi utonda tamba hikma ewe ifundindi yabanu ilmu yokansi harumanongo nne geladimo ilmu yokansi wanadamu ikubali haruma irumbi ganzo mwanadamu kaina irumbi rangu ganzo mwanadamu kaina mahaba rangu ganzo mwanadamu kaina adabu rangu genzo mwanadamu keno wanzani rangu ukenisa ulona mahaba ulona irumbi ulona wanzani zenuguzila kao ani nazivumba banu ngawe nizo baseni mwanadamu yoelewa ya elimu ya hao sino paruhishile kansi manzani wao sino paruhishile ya kansi na irumbi nawe
sino paruhishili yakakutina mahaba sheka leo manadamu ngwambo ngotsoji kubalia ukana bano sanga mifundi heili mwihangu zenongozilazo nsipia ya adabu ne mahaba ne sherumbi no wanzani kan superane hapo wawe juu yawe message yao ngejo kanziro mwanadamu shida ya kuelewe yaishie zila roweka ngwanzuri urambiezo ilirenge rumie au rumilo asaya narekera donoka na baraka rongozane kasaruma mwendo ulumziro kasina mafundi wauno amunu mtezo kasina wandu konga rujormezerezo zinu richurambo akazino tarehi zijo ubaki mruna kensi atwali sheitwa shive yajibano ajatsangi kiasi yahe maudu ziketarehi harumwa komori rizunre faida yeye bahia zunre faida shekade namna inu dutokana leo nyezi mwanjeli yatsi somo hadithi mbiliza mtume rijebano nsojani no rutihinru lila huo wandu banga mikontura ndugu fulani no izo singu za kamkinishiha na nyima fundi mvaya nguo ya mtume gaborongozi inji kaunga mzifanyao banu ikawa wanadamu wenji kwa tabi hao bengwa leo bandu ya hanyoka mabao kaya worijawari ni kanruko nse ya urabo kana tijao valangaro ni hao kasitwa nruwa hinru kaba simba tabu shagaru jukana ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid izora mbao rakibu awatidu nganzi hao na singaru juzi siwe ni mrugu hamba heki asiyaya hamba heni mrugu hamba heli ya balighi shawai yabo insinungo yamtezo kama nrajaji ono yadojiwo na rela pizana re karuma suije mbire la pizana banu na unjari marugu ikau karina uparozunda faida na mdema ngaleze darasa zili wakati waba bangano dola uso tseho betizi hata kwa manadamu zila za faida manadamu katujua hata banange mruhindini hokangu kolotsi zo fundi wa dini ujo parisa manadamu akala nsa fundi wa dini ngumishirio henu siku nguswali yatujua ye faida ne mirongozi ne zabishi hao harume swala ikao de swali yobala na hiyo baadhi ya wandu wengi kwa walemevu harume ibada waifanya hao ukana haina rugu manadamu yatuzelewa yatohelewa basi lazima manadamu yaduka mlemevu hizo wakakutuelewa sevrengu shokana geladhimu hini mru swali sevrengu juukana yambo kana as-salatu imadu dini iswala undu mwimi swahe dini man aqamaha nejihimisa fakad aqama dini yabo hemise dini wa man khadamaha nejizingara nai fakad khadama dini yabo khadanganye dini la kul hal wanadamu wajwele ukana zenongo za mando za mru islamu de swala shaba nungela dhimwe mafundi rinsi ndugu za ukarikar manseho za mrikao hafanya batani rijerke banu regezile raziraro richokar manungu ikao na bunga bweza muhimu na dhimwe nikiwe imani huyo yani rionesiwa ebanu za ibada rifanyao zinu emana hindi ebanu zija namna inu hindi ebanu emana namba namna inu hindi ile mwanadamu ya ile ukana pano emana na javanu ni swali hiyo ni ishia wandu swala ya asulika Allahu akbar mrufu watukufu nsuso mesa racho baba bango to darasa ngambirwa mweze kwete pia iliri ribu hema toso nsipia heni kiasi mraloni yo iliri juju parise mahaba yatu kama ze video zini ngarabila nao heni ulonambabi ya tsange usoni mwe nyanya iliri ke wanadamu wa ushinda maulu ke nafali ya ushinda rijo kama si wandu wazima si wandu wadini nzima si wandu ufari zihane uhiya ferdera mzihe uhiya ke jau ndera mwimila mweshuli yahe uhiya ke jau ani irnike mahaba ushinda ritanganyihe rike wandu olekeza yokana swala hili itoka Allahu akbar rufu yema fundi ngwajuwao shala kula hali ngamu kana ngabo wandu ko kwa tudiriki yabaladi mahini babi mrialoni yo irido yamba ili rido pale sambabi relewa hambabi ila namna rieshio na zila ibada zifanyao yeswala hili ika Allahu akbar rufu kabajado kaya sami Allah liman hamida shazan guzinu haina bahanu ngabo faida ngabo tafsiri ili hani mwanadamu yashidia leo wadoka na masahaba wadwendela na tangala nsundaro ikamra rateta kabiratul ihram yani ikahura teta kabiratul ihram ya wende iraka ya mwando yo kama mathalan kujapari seraka ya mwando haruma haraka 4 basi ikahu ujahu irate masahaba wako dele ya mru tangala nsundaro basi gabo sahaba ikahu sorate jamaa kamili gabishoka na wakahu hendelea tanga la tumfukare warate jamaa kamili
basi ngabo sahaba ya jabala ya surat takbiratul ihram hashukuru Mwenyezi Mungu ka alhamdulillah rabbil alamin wana surat takbiratul ihram. Mwenyezi Mungu harumu Jibril ajabe mtume swalani yukasami Allahu liman hamida rahim mtume ya babala wanadamu wajishangalia ivanu we imi hashukuriando isalamu mtume akamwambia kana yakambe yemri kaondo ya jabanu ya surate itakbiratul ihram ya shukuru Mwenyezi Mungu amadabi iswala irenge bala sami Allahu liman hamida liungare dau harumu tahiyatu rikwati bana tahiyatu al mubarakatu as salawatu at tayyibatu lillah ile ikauja zabari hindi izabari ambao mtume akaudana na Mwenyezi Mungu amadaba wedo wa mabiro wedaba na ora ufanya bonjour hauwede bahari salam mtume akaudana na Mwenyezi Mungu basi ndugu ya mwando yamwambia Mwenyezi Mungu amwambia hindi at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Mwenyezi Mungu akamwambia assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yani salamu ya hao basi mtume hambo kana assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin haharai harenge salamu ila haritia wazima nwangu mafanya ibada njema. Ashhadu an la ilaha illa Allah kamshuhudio ya ukaya weka bati Mwenyezi Mungu katinda wewe ashhadu anna Muhammad rasulullah zabarindi ni mtume ya toboka wa ashhadu anni Muhammad rasulullah na haka ujivumbu awai pasko ikauja kihikma yokane kahamba anni Muhammad rasulullah ya wahili manadamu ajodoji tinia yeni ya jivumbu awai akaubilisha yambe anna Muhammad rasulullah ha maula mrumrajina na balaka ujivumbu aye. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Mwenyezi Mungu uombe ya sayidina Muhammad dua kama sallaita ala sayidina Ibrahim hamadi heli uombe sayidina Ibrahim dua wabarik ala sayidina Muhammad bariki ya sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim hamadi heli uombe sayidina Ibrahim. Yani alama kaulu yatahiyaturudoni yoila yalama kaulu ikao mtume sallallahu alaihi wasallama yonana na Mwenyezi Mungu yode makaulu hadani yakaumnika, yani yode bonjour yakaumnika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wenge ani ngabonuguzi njaladi murudubula na babe macho ridwambi laana wandu mafundi mloba hedini karjamba risomo shangari jodo hamba hekias hemarifa yatu garjodo profite borularo masiasa mraparse mafuvu maili ikaonga wanadamu watuko ya diriki rudo yavuriza ili hedi mwanadamu ya nje zambabe maarifa haila namna ukanga aminuka na sime silamu zirongozizo tipia shanga aminukana sicho zinika Mwenyezi Mungu haina rogoza haja so alhamdulillah Mwenyezi Mungu yao ondhulumu Mwenyezi Mungu yao uende sona hivyo siju Mwenyezi Mungu yao uanzo walikuwa dhamana wa mwezi watu ambao wazidhulumu Mwenyezi Mungu yao, yani haina rogozo tipia suka bombuju ya baladima leo boruhanu manungu amada zinu sharudojo gabo anrukongo adirikio bandhi anrongo gabo watudiriki bandhi anrongo abaladi marudo balance rehaba ili ribuhema atso harma rongo amada hizo watu fakomori ishaka muhimu haku harma ya direkte hangu yenu dokati kanzani wende sokana leo urisa gerinikao tomanchashi yokana wanzu ongozenti ya tumaudu wadoenda harma ambasadi haubalia taabu ikaunga zijirogo nsiju hai nsiju hao wehenda wone sansi zirwajine ikaunga aminyokana se interdit wanruho balia taabu ziluharu mensi yao wenda harma ambasadi na singaru jokana ila diplomasi nansi walobala wabadilio fikira wabadilio siasa ili heni mrubala ya ganye faida yabo senterduka na rubale problemu za hatu zilo ntiju rende bala rende rado himilia wanensi hatu ngabo mrulo yabo diktatori garanzuri mto irende bana ikao kwaja wa reseve sibiri babi haruma madea biri tionesa yokana leo kanskiti hao yokana Muhammad Daud Kiki hadi hafungwa bala habakar sina mahakama wajuha wende wadepoze bonze wardiware jarmala mahakama ikao wamba ukara yalati mahakama abasa inwajali berewa godi sokara ngeladimu ya kimrahafu ngero hebala nengo abo karsina mahakama eya kansa te dunia hise yokangu aminukana ekaya dawala holiho ngombo karsina mahakama yabo kanoparu kamrahafu we ambao kabati mahakama nengo nzora hatiwa ngero hebonze, yani siasa kwa mwanadamu katushida uelewa hata mpaka dabaha na risikinensi hatu madhamana ranyi mlona yezi ranyikao ngamremao maudu yero ha mjemrenge na msikine nsi hatu dingo hiba ondu alemewa
mbali rumbi mwana mkomo rajisu kakati mjeni mwana mkomo ya jihisi arimu usahilifu wa madhomene kao ngwafikirwensi hatu watukufu na umbilani dua njema nyandu kao ndo wastamili mwaka ndunga banu Mwenyezi Mungu mjazani heri Mwenyezi Mungu jelia si hatu mbwetu kuwe Mwenyezi Mungu jelia wajeni kao dua juka ujarumenti hatu levensime watija waparisa tarafu waparisa tabu waparisa mabaya ensi hatu ipo hasheo shawaji waparisa tukufu ikamwa venze Mwenyezi Mungu yanike madhamana hatu fikira na irumbi na beshelea rilekezensi hatu rijuse ritoeze tabu kao ngazi panano wetiju hatu ema teknise kao ndomni kwa dhamana maksus rongoza mwenje mre Mwenyezi Mungu mwelewokana mahaba hensi de atende ava ya wani ya siasa ava ya wani ya lideri kao ngamjo mwanza shahada ni handani na mweshelewa zazi waloma lahoni na mweshelewa walomo la pitali na mweshelewa walodeze proje za hawa janzazi fanyo mwenje mkene rumbi mrensi wa sabote baindensi hanyo Mwenyezi Mungu joro nusure kama wenze ya jelie wana komoru walu haruma zinsanansa wajanza wajarumenti yinu mgawa vukishe Mwenyezi Mungu ajalu walumo la pitali mgawa ni kaunono Mwenyezi Mungu aseko wade wakolera unu rika haruma amani na suiha njema insha Allah taala yaribule meshahatu riyashiru kama wenze garjona na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salam